Karbi Anglong Autonomous Council pen Thanbang Arani Katalondun. Manja pen dipuada 4 lane towards Lampo. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rohang. West Karbi Anglong Rongkhang constituency along MP Horen Singh Bek Kahomridam. Kardom Katniu Sabirta Thanbang Nili Junali Timungpi Non Birta Angton Pen Arjuik Tha. Karbi Anglong Autonomous Council pen dipu Arboretum Conference Hall along Phoke Prasir Kep Angdeng Thanbang Arani Katalona Birta Pherangki Mongor Singh Hi pen Katniu Sasahemalong Birta Nang Pale. Karbi Anglong Autonomous Council Education Department pen Patirpi Ponsi Ingdeng Phoke Prasir Kep Thanbang Arani Talondun. Det piang kang pregjam ahawar along Thanbang Arani Mate Teachers Day ani Talondun si Karbi Anglong angkang quality education kipado jia phan ke Thanbang atum arjap tip nang jila pen chari osomar atum aphan mesen abang pu bang pi ke paman ke Thanbang atum si arpu dolo pusi mayalong alisar poman pen kachitong dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen lamthe jaipon আজি আমি ABC লিখিলো বাৰ নিৰ্মলা ফাংচুপি টেনশন ইনটি দেখালা ইয়াৰ অফিচাৰ্স হৈছে জয়েন্ট সেক্ৰেটাৰী হৈছে যে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ ব্লেসিং আপোনালোকৰ কষ্ট কাৰণে আজি দেখালা ইয়াৰ অফিচাৰ্স হৈছে গতিকে 100% বুলি মই ক'ব পাৰোঁ যে যদি পৃথিৱীখন জীয়াই থাকিব লাগে এখন সুস্থ সমাজ যদি গুৰি তুলিব লাগে Thanbang Arani Katalona Mayalong M Jagat Singh Ingtipen Kachipahim Phua Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lapen Matum Amar Singh Tiso Pradeep Rongpi Khon Singh Rongpi MSc Richard Tokbi Karbi Anglong Autonomous Council Secretaries Lapen Ongdunga Thanbang Atum Chitongdun কৃষ্ণ আজি জন্মদিন টিচাৰ্ছ ডে সেলিব্রেশন কৰিছে গোটেই ভাৰততে আজি সেলিব্রেশন কৰা হয় এটা আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা টিচাৰ্ছ ডেটো সেলিব্রেশন কৰা হৈছে আৰু সেই টিচাৰ্ছ ডে দিনতে আমি কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱা নাই এই এনৰলমেণ্টটো আছে কিন্তু এনৰলমেণ্ট আছে ষ্টুডেণ্টবিলাকো আছে গতিকে এটা প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱা নাই নৰ্মছ কিছুমান নকৰাৰ কাৰণে গতিকে আমি অসম চৰকাৰৰ লগত আহিছোঁ যাতে টিচাৰ্ছবিলাকক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীবিলাকে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ যাতে ডিপ্ৰাইভ নহয় তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ সেই সুবিধাটো দিয়া হ'ব বুলি তেখেতসকলে কৈছে আৰু কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি স্কুল আছে LP ME হাই স্কুল গুণোৎসৱৰ যিটো ৰিপৰ্টৰ মতে সেই এছেছমেণ্ট মতে গোটেইখিনি স্কুলত আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অনুমোদন পালে প্ৰায় 60 ক্ৰ'ৰ্ছৰ ওপৰত সেই স্কুলবিলাকৰ সেইটো আমি সেই ফাণ্ডটো ডাইৰেক্ট গোজ টু SMC স্কুল মেনেজিং কমিটি তেওঁলোকেহে কামটো কৰা হ'ব Kidamtang HSLC asat lang along top 6 along amen kiklang dun alindita kalita lapen HS along top 10 an ki undun Sruti Zain apan karcho paduponsi National Anthem alun lun pen mai mesen pen pachun pon COVID-19 pen kachire nang jiaron kroi pame sipini chitini phai phoarni Hamren Gop Higher Secondary School along district level teachers day mate Thanbang arni alilalon pen katalondona beta pherangke hundor kro pen beta nang pale Ada porpai Krisia porpen Hamren Gop Higher Secondary School a principal Singh Kro pen mai chipahim puponsi mai along Karbi Anglong Autonomous Council Rup Singh Teron pen alhisar poman pen chitongdun Lapen Border Board Chairman Richardson Hanse, Minority Board Chairman Joy Singh Tiso, AIS Kathar Soning Ti Pendanglok Ongdung Kitekiding Lapen Thanbang Atum Chitongdun. Maya Long Kichengsi Kalitang Sarbapali Radhakrishnan Amohor along Rup Singh Teron pen Japonsi Melur Kikaisi Kachikimo Padupon. La Sophie Mayalong Kachitong dun na Thanbang atumapan Rup Singh Teron pen Japonsi Karcho Padupon. Kachitong dun alhiatum pen Ajo Kalitang Sarbapali Radhakrishnan Akay Alamo Chithan Chimomponsi
ahok pe da than bang awata dur ka chipindeng nang jia puthak ka chathan ka chimum pensi than bang arning ketalon pajut pon Jadi kan bang sonak thak pining de thota teacher de polo than bang arni da kamran bang ke Western Bengaluru District Education Department se da kamran ISN de rong pining pangrum polo jitong ugali ke jitong e da lam thela bang ke non no so ke so COVID-19 puta pasi social distancing maintenance kok pasi ka de bang koropo teacher tum jitong se alang tum pen are da kalu hi tum da board chairman board chairman tum board chairman minority chairman da school ni committee president pen dang lok da pen rong khang BPO ta nai tong dun la pen Eastern College of Assistant Professor nai tong dun ka de we lang tum ji tong sar tum pen lang tum phan la me thi ni ni chi than pon se pe ni so mai bang pe ko an cha kedam kewang ki joy ki jia phan man ja pen dipurong supik kilometer krit trokadak 4 lane ka chlenga tuar mesen pen selam popusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram rong hang pen ningje Karbi Anglong along rita det piangkang prekjam along ri along ason gari motor ka cheleng ke mesen jia phan man ja pen dipurong supi an 4 lane atuar Prabjin pen selam pon pola pen DFO is division forest sai hem pen difu post office sai hem an ke flyover mesen selam pon popusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram rong hang pen ফিরাংকিয়াং তুমাং নো থান পাচিনি সরকারে অনুমোদন দিলে যে মানজাটো বিল্লালৈকে ইয়াত 2 লাইন হ'ব সিমপ্লেক্সৰ আমি কেনসেল কৰিলো তাৰপিছত অসম চৰকাৰৰ পৰা আমি স্পেচিয়েল পেকেজৰ জৰিয়তে সেইটো আমি বনোৱাৰ কাৰণ সেইটো ব্লেকলিষ্ট কৰা হৈছে আগত সিমপ্লেক্স যেটো কৰা হৈছে সেইটো নেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব তাত ৰিফ্লেক্টৰ থাকিব ৰোড ফাৰ্নিচাৰ থাকিব আৰু ষ্ট্ৰীট লাইট থাকিব আৰু বিল্লাৰ পৰা ফৰেষ্ট অফিচলৈকে SDBN অফিচলৈকে এটা 4 লাইন হ'ব ডিভাইডাৰ হ'ব তাৰপিছত ষ্ট্ৰীট লাইট হ'ব ফুটপাথ হ'ব ড্ৰেইন হ'ব ৰেলিং হ'ব তাৰপিছত ফৰেষ্ট অফিচৰ পৰা পোষ্ট অফিচলৈকে ৰেলৱে ষ্টেচন যোৱা আৰু বেংলৈ যোৱা মিডল কলেজত যোৱা ৰাস্তা তাতলৈকে ফ্লাইঅভাৰ হ'ব সেইটো অসম চৰকাৰৰ পৰা আমি অনুমোদন কৰা হৈছে আমি সোনকালে 15 তাৰিখমান আগত নহলে 20 তাৰিখে আমি এইটো আধালা স্থাপন কৰিম MP Horen Singh Be Penchitini Pai Phoar ni Rongkhang constituency angkang PMAY Jia Hemso contractor tumpen kigim kerang kapatang ti doana di malong kahomri kipadodama birta pherangke Kelvin terang pen birta nang pale Rongkhang constituency IMAC mate MP Horen Singh Be pen non kewangji MLA kilik aprang Dasimet pen Rongkhang constituency angkang PMAY Jia Hemso Prabjin pen kigim kerang kepatang sarak Jia Phan MP pen pachini Lapen rong thomarong lingding hongkram lapen vivo pierong arlo doan PMAY Jia ahem so majok a contractor tum sitami pini pen niplike prophuang bongjong si patang dikthi pulote majok a contractor sitami hemkang sam chithap nang jipusi MP mate local MSC Horen Singh Be Clardak pen than pachini MP Be pen kahomri da mahut Rongkhang constituency VDC chairman Dinin Bordoloi Karbi customary law chairman Mohan Teron BJP Mondor Committee Mai Phubi Mortimong Lapen ke theki dingatum chitong dun Non malam so poraphan birta moi ton piksana আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong.
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। Kanch Water. Dihina mo pibutod birta along wangtulo. Japra lang so along titini pai por ni ada por pai krisia por malompen Sarupathar Mondor Congress Committee tumpen patir piponsi Sarupathar Mondor Congress Committee angkang Wophong polling station along PCC kesenga birta kat news sa along birta nangle. Edition terang pen kachari pon mayalong mai ki pa alam the klardak pen Bronson terang pen si pachini ponlo. La so mayalong alhisar poaman pen chunbang KADCC Sarupathar Incharge Man Qatar Maji Chitongdun Lapen Bokajan Block Mondor Committee Sarupathar Incharge sa Chunbang Dakiram Singh Narpen Chenglok Congress song along ki claim kidam abari matum Chitongdun si PCC ke senga mayalong RDP dun Wophong PCC buthot kapang tang thujia phan pura Chitong Sarpen Noha derang aphan Meipu Lapen Monsing Teronaphan Kong Chunbang Arpupek Ponlo Kachitongdun alhi tumpen kewang ji MLA kili kahut ongdung avut Congress tum kachipalong jiapan bidisori kachithan padopon lapen puthot Congress song asre kapang tang thek jiapan ta bidisori kachipachoy rinti Congress song ke thorom lapen khayalam chipupe ingsam jina song la sikewang jia nita Congress along le do thiplo nang pupen chenglok pinangan alam kachithan padosi mai ingsam jin pen pachunpon Number 15 Mahamaya MSC constituency ki parlo narlonga tilapen kajesera palongnia demalong chitini pai pliani BJP Mahamaya Mondor Committee atumpen patirpi ponsi executive meeting lapen joining program ki padopon Labang suamai long alhisar poaman peni emlun sing teron Mondor mai pupono ingti Kongchun bang babutiso VDC chairman Orson Rong Pi Bendanglok ongdung man ki dotum chitongdun Joining program along Congress ASDC lapen independent along kidodun bang poket societum mate ahem tunatum amithanga song penche OC RD kido Central State lapen Council kachari BJP sarkar aphan ningka chethe lapen ki claim kidam kimi ki thek dun long pen BJP kachari asong along chingbedun ritti Ini tunggu cingba itu local committee lah kan, mondol committee kan. Wah, saya kerja siap polling session tu. Kalau dah polling session arat pun tunggu cingki. Masuk cepat doi polam tu. Masuk teng sini ya bangke lah dah bangke non karbi atun saya lo. Garo ini Hindi basi, Hindi basi. Garo tu mana bangke jauh orang nilai tu long ni acap long dui ban asing kilo. Lapen tu lah Bihari orang long bang. Ini tumbang lah. Sari pak people no bang hoke papan apente sarmara tu mapan aba aleng arta du muchora tu mapan ke tum hoke nata gengi people no apen adivasi along isia dharma অনুষ্ঠান tu hala jata dui bana tin tum people no laso hut prekja manim kiri matumapan anam kadoma hem kikim piji aphan pura tin banini kiron padopon lapen adivasi garo pen Biharia khaya tumapan sari lapen genji pak kiron padopon si mai mesen pen pachun pon Dhansri constituency ke parlo rong plim plam Wophong timunga rong ningkan phokep su se rong ka chokim tang sutami sarkar ki thom wang det pen ta thangnat akirapta long dun delang pusi rong atum pen ningjerinti ningkan phokep su se rong ka chokim tang rong piniani anta sarkar ki thom an Karbing Long Autonomous Council chari det apita thangnat akirap long dun delang pusi rong arata tumpen ningjerinti non la so teng pulote ASDC ka chari hut memunaklo puta rong amekar tumpen ningje athe ASDC ka chari hut an ki RCC ringwer an ki nangki piajo rong asoratum mesen junlang longlo sedame Congress aya hut thangta long dun de lapen BJP parivartan asokar penta Parivartan amen avipin nang putaha daka rong asar pen pachini ang pada Congress ai kimi ang theke lapuhen lo ai AY ahem su nang kipita nang patang pithek thesi ita achet biroi anvet lo lapen BJP along apatai tu olo towar PMAYG ahem su kijun alang avarsai lapen barpi barso ko chitia ahem su hai hui ke hangdun anta long dun de puta rong asar pen pachini
ASCC Kacharia Sorkar Hodring Vernang ki pipensi rong isita kijun alang to soklong lo sitame ningkrenga por lang githe bahuda son ke lang roy alang si kijun nang lo lapen kachelenga towarta ke no parpik ajok jasemet pen kisukyun e ahut ason kachepon siksak pik kidam tang suri hinira kreisi aningkanta delivery kachepon un e pen apran kidam nangta doloputa hadak ada tumpen nang pachinidun rong asar pen kaning je ke kewang jilang ani ge komatma nang kilang asorkar phansi chirap chito dun thek chot poputa ning je pontu pinikar bi prime time ang kelapon sakang ton pekla do me thakme kurwang thu